ngata ba dina lo etsa la ka makatsa Lekaota ile ka thola mohala phone ke jwetsa go khole ata esele mofumonna wa mane sengitsa ke ga ja botsa gona e ka ba setso sa ke njuba hotse le fula ha ile ka ga zo police station ke ntse ke la batla le ponesa le wa tsa masekile ne phata ga ditile sa gwala ke tse ke go le lu ya tsa ke go mosono ka nyane mmahole mo dula setulo go mitinya di ga tsa khole le ana la mo jwetsa ke ga mmae o se bono se seng se anyana ibile se a behela se tshwana hantale sa go mma ditibana le ke leng khalemella bana ba batho bana mmo le bana ba tshela dikoloi ke ga tshempe to go le bona le ba jwetsa ke itsanyana tsa bomma bona ka ofela mmahola ma traffic go patwa tseng koloi tsa dikweta ha di tla kena Johannes ba ke thabe ya ha o nyeme telele tsa feta tsa dikela university ne ke mohlang di tla phama ka mangata ntele di moena taba ya le fula le di mo hale a ntshaka hantle ke rula ke sedima go matisa ile ka ya kula ke ntse ke boetse ke feta ke ga sebono tsa tumo hlabu sebono lo bana ntse ba di etsa ba founa ke utlwa go matekati ana ba ile dinywana ka ntlana na ibile di sa putswa ma ba ba ntse ba solla le ditegata ba ntse ba go gole ata esele mo fusa itheletse le teleng khalemella matugupa ga re fiding thading khamba na batho bana ba thabetse o tshwara di 20 billion ba tshwara di 20 billion kama bitso ba sana ba eso ntso to ba banke ba kwetela ba banyametsana nna mapa wa bona khala go saida tharona le pone sala bolotana nkalo atala la tadikate nna ke phela la ba halele nna te ba thana ba eso ba mota ba go ka ba jonta be sekuku o mo fiang go mo kwini banna wa mana la matelo ba ka tsapa mutsuano mongale na la mbe mala wela fatse bana ba batho ba fetile di khutsana le Leshodu banna ba beile di thunya tsa mmuso fatse ba se ba khama le di gata ka masea ba tshanyana ba le matatsana di ba ntso to matatsana ngeke ba ka kena ke tla kena ha ke bata ke tla go tha yolo ka maria bo mma bona ha bana ba kana o ya dinako mmatswala ntse a eme la ke kwa ka menna ndo ata go matsina ke khophe o ke ndate go rua ke tsa Lekaoteng ke ndate mo santsi fo so pakeng tsa meni di file ene wana le tanthola mo ba tshanyana nna ke batla ke le jetse nnete gore sono no bana lona bo mmalona ntse ba khona o fora line shopo ba ile ga di pheta nnamme o shule se customer ga makula ona sa tseba lo bona bo hloko ba di phiko de tse yo bona bo jwale antsele ga ke nyamola ile ke feteletse ke phothola ile ke tshoga hampe ke a papa ile ke a bola ya ile ke kwata na ke makala le bua ka mesebetsi ya ka hantle ke ntse ke tsawa ga ka setena ka ke setsosa holona di ga tsa ka ile ke bina mona ke sa tsotelle ha ke foki ha ke le kekisi nyana metinga o fela matekati ya mangata di go bingano le mo tsala pele nyana tsa tsa bona le di rekisa matatsane ena nthenano hasele kampana ke kontaka ka tele shaba go thanta ga ka nna fela mopukunyano mo ngwasala o ba ile le go pate mag hasele khala mona ma wa nyana ke founa tse ke thoba la boyo go ba ngwane so mathoba aga di go kana ke tsena di otana ka maphaka di shopong ga magage ba tsekisana jwala ba ga ba le ile matatsana ba sotwa ba ga nna le jwala ke amagala ke bona ke lwantsha ka ba tsana ba eso ba fetu di rutsala a le tsaka tsa tsena tsa di phakwen ga ke so kuthuna le se wane se katana se itumellele hasele khala mona ma ba nyana ga simonna go matumari thabe ona eme mala nota ga sa khaime tsa sa katana se sensuala ta pidisitsa e nwana mma